Usamla 5-star San Suyam present ke circle habai kram beklap thai kubor hakajan mit sngi ningkong ulai thu balada menteri udang yai peteng ban menti kimban se ban lum da ka jelang pait ba ka KSU Lasken circle kladawa ya ka ne jing penchai na du banai leber hajar khatsan hadin bami ka kubor ba ka sarkar jila klarai ban pen kriya ekanik residential school na Lasken Shashangpung lai thu panakalyang ka seng kladep ya kendo director ka state education and literacy ka jila bat kalapan jing tep ru lingba ka ain RTI ban lab ikidaw henry katnat puli puthi kam shimla ai satya ya ka jing penchai kador bashnong Lasken kala pharu da ka jing tho sha umantri ramba ka jila ban pan jing penchai halor kanika kam henry hadu menta kador bashnong kam shimla yo jubab satya haka bangi pen pau sai ya ka jing persa jongi haka jing penre ya kanika school naka shnong Lasken sha champung klek na pada juga por ru ka sokar kala khut laka khatanda ya ke jinsna ya kana ka residential school ha ka snong champung kamura champung klek na pada juga por ba kine ki jingle jang sokar ko be debat kana ji country ya kana school na kelencongi ngibu ya ka RTI ko be debat kana kumba pau ka RTI ha be debat kana ji country ya kana school kasokar kamlapan pensyayangi nak ikadaw ya kena ke school lapun kendri na Lasken Shashangpung